penitia ke benda cek penitia dia. Oh penitia ki kakek. Injak injaman kalung cek kakek paniki giring aku. Allah cek kal ngakale kok kening belet marina. Paniki giri pak kalung panitia injaman. Ika macet tak kalung cek kenge tali cek kanun. Oh kal ngakale dia. Sepora kak mun sampean tak napa kak make. Ya tuh rek iden agak lagi lek kak. Ini kak tisu kak sakit. Entar lo napa sampean ngireng kak. Atau ke mular dan senangnya sih. Tore kak. Lagi lo napa kak? Tore lo apa mun panitia? Berkah dia contoh deki. Sepora kak lo napanya tuh. Bola gila kan lo napa kak bola. Ya sih nggak yambak mulai aku lebih ini kan. Coba uluk akeh deh yang kok bung. Wah akeh dia apa pak? Omo cek lari yang ceramah pak uluk akeh. Harang bilang uluk ustad berapa? Oke. Guru gula uluk akeh pada tak ada dia. Guru gula tu mantu kepok benoreng petnya aki. Kamu akeh. Guru gula bah nyampit teraga dajak nali gobi guru njak si kemas yang mau kuntilanak dia guru hah kudung merah kudung celeng duh mun oleh kakok kan biar mari pun enggak lagi kan apa oke boleh kayak yo Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi bulan ring bini kubur lebur nak emas ring bini kubur lebur nak galampi di Allah nikah ring bini beni ecenci bidadara tapi ecenci keangkuyan ben emas semangat si ibu tu cok emas ecenci aki jadi tak kubur lebur naik. Makanya kak kulit ada pak iman kaman ring bini ni kemun tukah ring bini ni kemun kikir biam dan cek lajen mun sampean nyampit tak kira menang sampean pakai di cek perlu melarat bangun selaki yang ucap tulu kecap si bini tulu jus tambu sekan embian sini kau bilang embian sini kak ambu mayu katuku namas ku tak ambu sekikir mun lopot kak entari kamu ture colok gula tapok korten genten. Jadi mun sebini ngomong lagot ambule maju ke tuku namas aku tak asalin nanti guncing ben sepeda kiba ke tuku namas kota Jember dapat ke toko Sinar Jaya tuku namas dua ada ya lek tuku namas iya kak maju mulai otiaki mun tak 3 bulan mbian diberi tengan ya lo napa mun panitia lo napa kak ini oh kurang 15 menit lah kurang ngabi aduh ingatan bini kakele kurang ngabit Enjang tang bini ku udah mau ceramah deh iya masuk kecok lah mari kak itu mau ceramah mau lah suruh mulai kadek jari ke buat ayo mulai yuk pon sepora makin sambil kerja saya berdepak menterbeda manfaat lagi mi itu mujak penakan Amerikan kau iring dina iya mari mayu
minta lagu apa betul gepok mun setia kaki ayo sepenting kau beri jandan jadi gue udah makin sambian gejek sepora benih keng terak gejek keng mun tak gejek sambian ngantuk sepora jadi mbian makin paham anak pemak bidadari swarga ni kemak cuma bidadari kuda benembian mungkin tak pernah berpikir jak swarga mak cuma bidadari mak ada bidadara berarti cuma ring laki si melo ring bini tak melo pada melo keng si cenciaki Allah ni kata pada anak apa sesuai aki kena benbur leburna nggih jadi mbian makin ni kan saya tak bisa mbian melek emas tak bisa kelampian genteng menter masuk swarga kabeh sehingga kemudian swarga sampean ni keemasan benembian ni kemudian cek ko batir makin laki janji bidadari banyak budian sampian orang bini tunya saya masuk swarga nikah saya bukan lebih ratin dari bidadari amin koyu cengeng malu akitip sakale aja padeng aja lo teman nemu orang ganteng kayaknya lo apa sih takut dalam aku mie mari naga ngapain pas la haula wala quwata illa billah lembian niat ngaji apa niat aku mie dan nak buk dan apa yang pesan juga nih oh bunten Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Arab pecek niku tang jam tibi yuk me pahunjuk rasa jadi munding tibi apa napole karo weteng ku make pergema Arab jam kula niku jam di bani ki ngambu ki niku jarum mata kok mate mangkana njak aku lidah iya apa ndal bahaya yang sungai tengah Allahumma sholli ala Muhammad pon beli boleh sapora cek ngecok mun moto kan aja mun tempon anggang tok sampai kiamat tadi mani foto tadi capok merocong pon jabun Allah disani kamuntro saya nomor situ kenapa sarda alhamdulillah langsung hilang ya jadi gula bergelak saya akan banyak rudak faidana itu bang soal sagak dito bisa saya berdepan ya cetai nah apa saya berdepan gula bergelak apa kayak itu timpian pleman deki beda online benih pak karo apa kena lebo siapa ada iya pengajian deh kule kalau agak jadi aku benih keng teraga jadi keng muntah agak jadi impian nikah ngantuk kule pun pak karo keng acara apa harus lorosan tak agak sekali neraka jahannam mulai kan itu ngoreng mi mulai yuk bawa apa coba nganyar depak lah yuk bareng kok itu coba aku lebih datu bah ngocol हम यार है तुम्हारे